ashimwe. Tugiye kuganira ijambo ritubwira ngo marayika araci wawe arasanga uri mu biki. Nkuko mumaze kubyumva, mu byo tumaze kwiga no mu byo tuzi, ibitabo twereka ko marayika ari ubutumwa Imana iba yaragenye bubwirwa abo bantu, ariko bugamije kweza imitima y'abantu no kubigisha kugira ngo babone uko bakorera Imana ari beza. Marayika ibyo byanditse mu gitabo c'Abaheburayo igice ca 14, handitse ngo mbega abamarayika si mpwemu Imana ikoresha mu gutuma kugira ngo abarazwa agakiza, kubwo abarazwe agakiza. Mu ncamake ubwo butuma tubusanga mu bya Yohana igice c'indwi. Ni jambo tugiye kuganira ati marayika narengani wawe arasanga uri mu biki. Ndamanza ntanga karorero mu gihe ca Egiputa, murazi ko bari mu buja bitegura kuva kwa Farawo. Imana yatoranije yahisemwo Mose kugira ngo abari wayobora Abisirayeli bakure muri Egiputa. Igihe rero Imana yapanga imigambi yayo n'ibihano byayo kugira ngo Farawo arekura Abisirayeli bave muri Egiputa, murazi ko ibitabo bivuga ko yari yase kubarekura. Imana izana ibintu byinshi bituma abo Farawo yo kwemera akarekura abo bantu. Igihe rero yanka, Imana yazanye igihano gikomeye cyo kwica abana b'imfura. Igihe ngo marayika yarengana, murazi ko Bibiliya ivuga ko hariho ico bise Pasika. Ayo maraso y'ikimazi cyangwa se bariye kuri Pasika, ibitabo tubwira ko bategetswe kubishira ku bishimajyango. Igihe marayika rero yasanga yashize ko yamenya ko muri Abisirayeli akarengana umuryango yasanga ayo maraso atariko yategereza kurandura, kuko waba utari uw'Abisirayeli kandi ukaburimo abana b'imfura atari Abisirayeli. Ubwo rugo rwategereza kugenda rukicwa bitewe nuko rutiteguye cyangwa rutaba ruri mu gitigiri cy'abategereza gushirwa kw'ico kimenyetso. Ndasigura uyu mumarayika kwijambo tugiye kuganira. Hari marayika yiteguye kutugenderera mu ngo zacu, arasanga twiteguye dute, turi mu biki. Ubwo n'ubutumwa bwanditse mu gitabo cy'ibyashoboye Yohana igice c'indwi, haranditse ngo hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka 4 z'isi, bafashe imiyaga 4 yo kw'isi, kugira ngo ntihagire umuyaga uhuha kw'isi canke ku kiyaga canke ku giti cyose. Hano dusoma abamarayika bacunze isi, bacunze impande 4 z'isi, kugira ngo isi nirimbuke mu gihe Imana itagenye, kugira ngo isi nihure n'ibyago, kugira ngo ababa kw'isi bagire umutekano. 2, kandi mbona umumarayika wunda aduga ava iburasirazuba afise ikidomesho, haranditse ngo kandi mbona umumarayika wunda aduga avuye iburasirazuba afise ikidomesho c'Imana nzima, asemerera n'ijwi rirenga abarira b'abamarayika 4 bahawe konona isi n'ikiyaga. Hari abamarayika 4 bari bacunze isi, kandi bari bacungiye umutekano isi kugira ngo isi bidahuha mu muyaga. Ngo ariko igihe bari bagiye kuyirandura, ibyo gucunga umutekano babivuyemo, Bibiliya iravuze ngo haba uwundi marayika avuye iburasirazuba. Haranditse ngo kandi mbona umumarayika wundi avuye iburasirazuba afise ikidomesho c'Imana nzima, asemerera n'ijwi rirenga abarira b'abamarayika 4 bahawe konona isi n'ikiyaga. Bisa yaho uyu mumarayika yarazanye ubutumwa bw'ihumure, ubutumwa bw'imbabazi, ubutumwa bwo kubanza kubyira babandi bagiye konona isi nubwo bari bayicunze, kugira ngo babwirwe ko ico gikorwa bagiye gukora babanza kugihagarika. 3, ati ntimugire ico mugira isi canke ikiyaga canke ibiti tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano b'Imana yacu. Aya majambo muyumve, nitutayumva nituza kumva ico dushaka kwiga muri aya majambo. Igihe abamarayika 4 bari bagiye kurimbura isi kugira ngo bayubike bayirandure, haje ubundi marayika avuye iburasirazuba azanye ubutumwa bw'ihumure, aravuga ati ntihagire ico mugira isi canke ikiyaga n'abantu benshi canke ibiti n'abakristo tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano b'Imana yacu. Uyu murongo shaka tuwusigure neza.
iki kidomesho marayika asabye kubanza gushira ku bantu b'Imana kugira ngo mubyumve neza cyo tubyiga tubyimbitse umuntu wese yumva uyu mumarayika agiye kumugenderera. Mu gitabo cyitwa ibishinganahe by'ishengero paje 217 haranditse ngo irindi curo rirenze uko byigeze kubaho marayika murimbuzi agomba kuzorengana mu gihugu. Ni 217 hano havuze ngo marayika murimbuzi hongeye gutegurwa iyindi curo aho marayika arimbura agiye kuzonyura cyangwa se kurengana ku isi. Ikimenyetso kizoshirwa mu bwoko bw'Imana kandi ico kimenyetso no kubahiriza isabato yera izina ry'Imana bw'icubahiro. Mwumvise wa mu marayika azogenderera ingo Yesu ashimwe. Haravuze ngo mbona abamarayika bane bari bafashe isi kugira ngo ntihagire iciba ariko bategekwa kuyonona no kuyirimbura. Haba uwundi mu marayika afise impuhwe afise imbabazi hari ubutumwa butari bwatangwe aravuga ngo ntihagire ico mugira ikiyaga ntihagire ico mugira isi ntihagire ico mugira ibiti cyangwe ibiri ku isi tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga. Iyi ncurigize kabiri marayika yigeze kurengana mu gihe ca Egiputa twabivuze. Noneho iyi yindi curo yo ni ya nyuma aho marayika agiye kugenderera isi kugira ngo agenderere imiryango agenderere ibihugu agenderere amoko agenderere indimi kugira ngo aze arebe niba mwubahiriza isabato kugira ngo abashireko ikimenyetso afise kugira ngo ntimube mu gitigiri cyabo abamarayika bane bagiye kurimbura. Hirya haranditse ngo nidukwiye kwikurukirira ubushake bwacu n'ibyo twiyumvira byacu maze ngo twibwire ko Imana izodushima. Imana igerageza ukwizera kwacu idusabye gukora ibyo yadutegetse niba dushaka ko idutabara. Ku bantu bihwanya n'ibyo bakora byo kubahiriza amasezerano bizosohora, ariko abantu bose basuzugura amategeko y'Imana kugira ngo bikurikire inzira bihitiyemo bazorimbukanwa n'abatizera ubwo urubanza rw'Imana rugiye kugenderera iyi si. Imana itugwanire cyane. Aha abantu ibitabo bitubwiye ko bagiye kurimbuka ibyo bagiye kuzira ni byashuhana igice cy'indwi aho marayika aza afise ikimenyetso kandi mu muzingo wa kabiri batubwiye ngo ico kimenyetso marayika afise ni isabato nigomba kakigwa mu ngo z'abantu ikakigwa mu miryango ikakigwa mu bihugu kugira ngo marayika murimbuzi ahazonyura mu gisagara no mwisi abazoba bari kimenyetso c'Imana bazorokoke iyi si. Isabato se niki? Kubera iki Bibiri yitubwiye ko ari cyo kimenyetso cyangwe ari ryo tegeko ryari risigaye kugira ngo abantu bubahirize hama abamarayika bane bahabwe kurimbura isi. Isabato ni itegeko rigira kane mu mategeko y'Imana byabonetse muri Kuva 20 igice cya mbere kugeza 17. Muzosoma umurongo w'8 ahanditse ngo wibuke kuziriza umunsi w'isabato mu minsi 6 z'ukore abari ukoreramo ibikorwa byawe byose, ariko umunsi ugira indwi ni isabato yanje jewe uhoraho. Ntukagire igikorwa na kimukora, yaba wewe yaba umukozi wawe yaba umugoranokazi wawe yaba inka zawe ndetse yaba n'umushitsi abi wawe, kuko jewe uhoraho nakoze mu minsi 6 kugira nkaruhuka ku munsi ugira indwi kandi nkaweza. Isabato ni y'Imana yayishizeho kugira ngo ibe ikimenyetso c'Imana n'abantu. Mu gihe Imana yaremye ijuru n'isi yapanze ko ibirema mu minsi 6, umunsi ugira indwi niho Imana yaruhutse ibikorwa byayo byose yakoze igena ko iryo tegeko rikwiye kugengwa n'abo yaremye kugira ngo babe bubahirije amategeko y'Imana. Kuko isabato yongera kugaruka mu mategeko 10 ku musozi Sinayi, ariko yatanguriye muri Edeni ndetse igatangura kuruhuka Imana. Ni itanguriro 2:1 ahanditse ngo ijuru n'isi binonosorwa kuremwa bo n'ibirimwo byose by'isinzi. Ku munsi ugira indwi Imana inonosora ibikorwa byayo yakoze, iruhuka ku munsi ugira indwi ibikorwa byayo byose yakoze. Nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi iraweza
kuko ariho Imana yaruhukiyemo ibikorwa byayo byose ibyo yaremye kandi yakoze, izina ry'Imana habwa icyubahiro. Imana yakoze mu minsi 6 iruhuka ku munsi ugira indwi, igena ko iryo tegeko ritegereza kureba imiryango yose, rikareba ibihugu byose, rikareba n'amoko yose, nta n'umwe avuyemo. Iyi sabato ni ikimenyetso cyerekana ko ukunda Imana, ni igipimo cyerekana uko ukunda Imana, cyangwa ni umurongo utandukanya abakorera Imana n'abatayikorera. Iyi sabato rero iri mu mategeko y'Imana 10. Muri Kuvayo 3:1 umurongo wa 17 havuga ko ayo mategeko yanditswe n'urutoki rw'Imana. Haranditse ngo nuko Abisirayeli baze baziriza isabato, baze bayitondere ko ibihe by'urungano rwabo ruzogenda rukurikirana, rize riba isezerano ry'inahava. Bibiri ivuze ngo nuko Abisirayeli baze baziriza isabato, baze bayitondere ko ibihe by'urungano rwabo bizogenda bikurikirana. Bivuze ngo isabato ntigira aho izogarukira, ahubwo izobandanya, kuko Bibiri ivuze ngo izokomeza kuri buri another generation, kuri buri runganwe rwose abantu bazogenda bubahiriza isabato, ni kugeza rero Yesu agarutse ndetse no mu ijuru. Haranditse umurongo wa 17, ni ikimenyetso hagati yanjye n'Abisirayeli kugeza ibihe byose, kuko mu minsi 6 ariyo je uhoraho naremyemo ijuru n'isi, ku munsi ugira indwi nkarangiza nkaruhuka. Waramaze kubonanira na Mose kuri uwo musozi Sinayi, amuha ibisate 2 byanditswe ko ibishinga ntahe. Ibyo bisate byari iby'amabuye byanditswe ko n'urutoki rw'Imana, izina ry'Imana habwa icyubahiro. Iri tegeko ryanditswe n'urutoki rw'Imana. Iyi sabato gukomera kwayo, Imana ubwayo nayo yarahageze iraruhuka, ipanga guhagarika ibikorwa byayo, maze uwo munsi iraruhuka, iruhukana n'abamarayika, iruhukana n'abantu yaremye, ngo iruhukana n'ibiti ndetse n'inyoni ngo zararirimbye. Ni mu gitabo cyitwa Ibifuzo byose paje 229, ngo ibiti ngo byararabigeranije ngo isabato ngo yinjiramo, ngo Imana ifise umunezero udasanzwe ndetse ifise no kuruhuka gukomeye. Ihejeje kuruhuka yagenye ko iyi sabato izubahirizwa muri uburyo bukurikira, bitewe nuko iyi si yacu yondonekaye kandi abantu bakaba bashaka gukurikira ibyo bishakiye cyangwa ibyumviro byabo n'ibyifuzo byabo. Imana yategetse ko isabato yubahirizwa muri ubu buryo, bitewe nuko ari ikimenyetso cy'Imana n'abantu. Byanditse mu Yohana igice c'indwi, aho marayika afise ikidomesho cyo gushira ku bagurano b'Imana. Byanditse muri Ezekiyeli 20 umurongo wa 20, ahanditse ngo ikigeretse ko mbaha n'amasabato yanje kugira ngo abe ikimenyetso hagati yanje namwe. Haranditse, ndasoma umurongo wa 12, haranditse ngo reka manze soma umurongo wa 20, mweza amasabato yanje abe ikimenyetso hagati yanje namwe kugira ngo mumenye yuko jewe ndi Uhoraho Imana yanyu. Bivuze ngo utubahiriza isabato ntushobora kumenya Imana nyakuri. Imana nyakuri yo gusengwa ugomba kuyimenyera mu kubahiriza amategeko yayo, kuko ni naho yivuga ko ariyo yaremye. Umurongo wa 12 nawe uvuga ati ikigeretse ko mbaha n'amasabato yanje ngabe ikimenyetso hagati yanje nabo kugira ngo bamenye yuko ari jewe Uhoraho mbeza, izina ry'Imana habwa icyubahiro. Bitewe nuko iyi sabato ikomeye kandi Imana ikaba yayishizeho ibi kimenyetso hagati yacu nayo, igomba kubahirizwa kuko ari rimwe mu mategeko y'Imana kandi rikomeye. Itegeko rya mbere turigana utuntu 6 cyangwa amategeko 6 uko isabato yubahirizwa. Ijya mbere, ku isabato ugomba kwitabira amakoraniro, uko twaje gusenga ejo ukabuzoza. Mu ncamake, umuntu wese akwiye kumenya ko isabato Imana yayishizeho kugira ngo isi cyangwa ibihugu
cyangwa bemera ko bakorera Imana baze bakorane, biga ibyayo, biga ibya Yesu, biga iby'amategeko yiwe, bige iby'agakiza, kugira ngo bamenye ko ari Uhoraho yaremye kandi abeza. Ndamanza some mu gitabo c'Abalewi 2:3. Icerekana ca mbere yuko witondera isabato ni kwitabira amakoraniro yo ku isabato, ukaza mu makoraniro gusenga ndetse ukayubahiriza. Aharanditse Abalewi 2:3 umurongo wa mbere, ahanditse ngo Uhoraho abarira Mose ati, barira Abisirayeli ati, iyi niyo minsi mikuru yiwe ishinzwe mukwiye kuzotangaza kari yo gukorana kwera. Yesu ashimwe. Bibiliya ivuze ngo iyi niyo minsi mikuru yiwe mukwiye kuzotangaza kari umunsi wo gukorana kwera. Iminsi mikuru yiwe ishinzwe niyi: mu minsi 6 aba ariho ibikorwa bikoregwa, ariko umunsi ugira indwi ni isabato yo kuruhuka bihebuje, ni ikoraniro ryera. Ntimuze mugire igikorwa na kimwe mu gukora ko, ni isabato yanje Uhoraho yo kwitondegwa mu ngo zanyu zose, izina ry'Imana habwe icubahiro. Bibiliya ivuze ngo isabato ni yashizweho kugira ngo habe amakoraniro, kandi buri rugo rwose, keretse gusa ushatse kuba umuhakanyi, ushatse kwigumura mu by'Imana, ushatse gusuzugura itegeko ryayo, ushatse kujyanka, ariko Bibiliya ivuze idacaguye ati imiryango yose, ingo zose zikwiye kubahiriza iri tegeko ry'isabato. Abantu bakaja mu makoraniro ku isabato, bagasenga Imana, bakamenya ku isabato Imana yashizeho kugira ngo twibuke ibyo yaremye, kandi twiyumvire iby'umuremyi wacu ndetse n'ibya Yesu Kristo, kugira ngo bitumare ibyaha kandi bidukize. Hirya haranditse ngo mu minsi 6 aba ariho ibikorwa byawe bikoregwa, ariko umunsi ugira indwi ni isabato yo kuruhuka bihebuje. Ni ikoraniro ryera, ni ikoraniro rigize nte, ikoraniro ritagira agasembwa, riba ku isabato. Hano Bibiliya ivuze ngo ni ikoraniro ryera, aho abagabo n'abagore, abana, abasore n'inkumi bakwiye kwambara neza, bakaza kuzihiza umunsi umwami Imana yashizeho n'itegeko rya 4 kandi ryera. Ngo ni ikoraniro rihebuje. Abantu ntibakwiye kwifuza cyangwa kwiyumvira gusiba mu makoraniro, ahubwo bakwiye gutonda mu makoraniro kugira ngo bubahirize iyi sabato nk'uko yashizweho n'Imana. Iri tegeko rya 2 cyangwa ukundi twoyitondera ni kwirinda cyangwa se kwitegura ku munsi wa nyuma. Uyu munsi wa nyuma cyangwa se uyu bita vendredi mu zindi ndimi, niwo Imana yategetse ko abantu mbere y'uko isabato yinjira ibikorwa bikwiye kuba byakozwe. Nubwo dukwiye guhora mu minsi 6 tuyiyumvira mbere y'uko twinjira mu munsi ugira indwi, ariko umuntu arasabwa ku munsi wa nyuma, uwo bita vendredi, kwitegurira isabato neza. Abafise amaduka, abadandaza, ibitabo bivuga ko saa 6 baba bugaye amaduka yabo kugira ngo baje kwitegurira isabato neza. Mu gitabo cya Luka igice ca 24 umurongo wa 54, ni igice ca 23 umurongo wa 54, aranditse ngo ni gihe Yesu yabambwe, mbere yuko baja kumuhamba hari vendredi cyangwa se kuwa nyuma. Haranditse murongo 52, uyaja kuri Pilato asaba ikiziga ca Yesu, arakibambura, akizingira mu mpuzu yera, agishira mu mva y'imbwe mu bitandara itarahambamwe umuntu. Wari umunsi wo kwitegurira isabato igira ishike. Uyu munsi witwa vendredi cyangwa uyu munsi witwa uwa nyuma cyangwa wa 6, kuko aha twamaze kwinjira ku munsi ugira indwi, kuko birivuga ngo burira buraca uwo n'umunsi wa mbere, burira buraca uwo n'uwa 2, burira buraca. Iyo ageze ku mugoroba umunsi ubutanguye, niyo mpamvu twayitanguye tuba turi mu isabato.
iyo hageze ku wundi mugoroba isabato iheze niyo mpamvu tuyirangiza kuko umunsi nawo uba uheze. none hirya haranditse ngo wari umunsi wo kwitegurira isabato igira ishike, abagore bari bavanye na Yesu i Galilaya bakurikira Yosefu, babona iyo mva n'ingene ikiziga ciwe gishizwemo, basubira inyuma bategura imota neza n'amavuta atamirana, kandi ku isabato bararuhuka nk'uko byagezwe. uyu murongo utwereka nubwo bari baherekeje ikiziga ca Yesu babonye amaze gushigwa mu mva, Bibiliya ivuze ngo abari bagiye kumuhamba kuko bari bitondera isabato ariko neza atari ya yindi y'abayuda, bari barayishizemo imigenzo itanditse muri Bibiliya, barayiremereza ngo bayiha ubusobanuro nabi, kuko Yesu yasanze abayuda isabato bayubahiriza ariko bya nabi. Bari bashaka ko abantu bitwa abantu ntubakire, ariko Yesu azakora ibinyuranye n'ibyo abayuda bakora ku isabato. Abwira abantu ati yikorera ikirago cawe wigire wakira ku isabato. Abwira abantu ati mu ncamake ibikorwa byiza, imirimo myiza yayikora ku isabato kugira ngo yongere kuyigarukanamo agasura keza, kuko yari isabato y'Imana. Rero aba bari bavuye kumva ngo igihe bagaruka ngo bageze imuhira, Bibiliya ivuze ngo bategura imota neza, bategura ibyo kurya ibizoba haza ku mugoroba no mu gatondo, hama ku isabato baja mu makoraniro. No mu gihe cy'Abisirayeli ngasoma kuva 16:23 iryo tegeko ryo guhiga ibyo kurya byo ku mugoroba no mu gatondo k'isabato ryari rihari, ariko kandi nta mucanwa ico gihe wacanwa ku isabato mu gatondo, bitewe n'impamvu tuza gusoma muri Kuvayo 16. ndasoma umurongo wa 23 haranditse ngo arababarira ati ibyo nibyo Uhoraho yavuze ati ejo uzoba umunsi wo kuruhuka, ahari kuwa nyuma w'isabato irobanuriwe Uhoraho. Nibagende barondere ibyo bagomba, bateke ibyo bagomba, ibisagutse babibike babiraze. Guteka cyangwa imyiteguro kuwa nyuma, abantu bakwiye kumenya ko kuwa nyuma abantu bateka ibyo kurya, yaba ibyo bajya ku mugoroba yaba n'ibyo bajya mu gatondo k'isabato. Hano Imana ivuze ngo bateke ibyo bagomba, ibisagutse babibike babiraze. nuko barabiraza nk'uko Mose yabageze, ntibyabura ntibyagurunyo na rumwe. Izina ry'Imana bw'icubahiro. Muri iki gihe ibyo kurya Imana yabibaha bivuye mu ijuru, nta mpamvu bashusha, kuko byari ibyo kurya bitetswe n'Imana, kandi abantu bari ntihari hanakanye kugira ngo ibyo kurya bimwe byakonje. Ariko twisunze igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi, bitewe nuko tubuzwa guteka ibyo kurya bishasha ku isabato, ahubwo abantu bakotsa ibyo bashaka bagateka ibyo bashaka, ariko kuwa nyuma iyo bigeze ku isabato urashusha nta guteka. Yesu ashimwe. Urashusha nta guteka. Ni igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ikigwa cya 36 haranditse ngo bitatinze habaho kwica isabato. Itangazo ry'Imana yuko haranditse ngo itangazo ry'Imana ritangaza yuko Abisirayeli batazobona umugabane wabo. Byari byarateye impwemu yo kwigumura. Umwe mu bantu wari ubabajwe nuko atazogera i Kanani, kandi yari yiyemeje kwerekana yuko asuzugura amategeko y'Imana, arihandagaza yica itegeko rya 4 ku mugaragaro ubwo yagenda gusenya inkwi ku isabato. Yahanitse ngo iminsi bamaze mu bugaragwa gucana ku isabato byari bibujijwe. Iryo tegeko ryo kubuzanya gucana ku isabato ntiryari gukomeza kugera i Kanani,
keretse mu bugaragwa gusa aho umuriro utari ukenewe gushusha, uko kwari ukwica itegeko rya kane mu ku bushake kandi bigambiriwe, kandi bigambiriwe icaha c'icitumano. Imana itugwanire cyane. Muribuka ko hari uwashenye udukwi ku isabato kugira ngo agende ateke. Imana yategetse ko na Mose abo bantu bategwa amabuye. Aho tugeze turumva ko gushusha biremewe, kandi kubyo amagara mazima mu gitabo cyitwa The Council of the Church, inama zigigwa ishengero, hatubwira yuko impamvu dushusha ku isato mu gatondo ni kumva z'uko ubutumwa bufise ukuboko kw'iburyo kwa marayika wa gatatu kwitwa temperance cyangwa se kwirinda, kubera ko dufise ubutumwa bwo kwivura, kumenya amagara yacu uko ameze. Ntabwo wogibikanye ku isabato mu gatondo, ahubwo urashusha n'itegeko Imana yashizeho. Dusomye mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi mu cyigisho cya 36. Aho tugeze mu isabato nyezina. Aha tuvuye kuwa nyuma ibikorwa byose bigomba kuba byakozwe, abamesa bameshe, aboga boze, isabato ikaza gutangura nta mirimo mito yikorwa. Ibyo biri mu bihamya umuzingo wa 2 kugira ngo tuvyumve neza, 218. Aha kugira tuhimuke neza, kuwa nyuma nta bindi bikorwa bigomba kuza gukorwa isabato yinjiyemo. Ni 218 bihamya umuzingo wa 2. Haranditse ngo 218 haranditse ibihamya umuzingo wa 2 cyangwa se ibishingana by'ishengero. Umunsi ubanziriza isabato ukwiye kuba umunsi w'imyiteguro kugira ngo byose bibe byamaze gukorwa mbere y'amasaha yera. Arababwira ati, ibyo nibyo Uwiteka yavuze, ejo uzoba umunsi wo kuruhuka, isabato yereje Uwiteka. Mwote icyo mushaka kotsa, muteke icyo mushaka, kugira ngo ibisigaye mubibike birare bigeze mu gatondo. Imbabazi z'Imana zishaka ko indwara n'umubabaro bikurwaho kuri uwo munsi. Uwo murimo ni uw'ingenzi cyane, kandi ntabwo ari ukwica isabato. Ariko ibitari ngombwa byose bikwiriye kwirindwa, kuko kwirengagiza abakristo benshi biyumvira ko isabato itangira kugira ngo batangire bakore utuntu duto twakagombye kuba twarakozwe mu minsi y'imyiteguro. Hari abantu iyi isabato iheze cyangwa iyi isabato itangiye ku mugoroba 11 cyangwa sizeri cyangwa inyuma ya sizeri saa 2, baba bakiharura amahera bungutse, baba bakiharura yo bahombye, baba baciyumvira ibyo bakoze, baba baciyumvira iby'imigambi yabo, iby'iterambere ryabo, kandi twinjiye mu masaha yera. Iki gitabo kirabujije ngo ibikorwa cyangwa se ibyumviro kwiyumvira ibikorwa bito bito k'uwo munsi ntabwo byemewe isabato yinjiye, ngo ahubwo ibyo bikorwa bitegerezwa kuba byarakozwe neza bigakurwamo, ngo isabato ikinjira imiryango yitatuye, imiryango ikinjira yumvikana, abana basabanye imbabazi n'ababyeyi, ababyeyi basabanye imbabazi hagati yabo bubakanye, kugira ngo isabato ibe y'umunezero. Bakure kugenzura amajambo yabo n'ibyumviro byabo, abaguma mu mishinga yabo no gushiraho igenamigambi ku munsi w'isabato. Imana ibafata nk'aho bari gukora kuri uwo munsi, kwiyumvira ibyo utashoboye mu ndwi, ibyo washoboye mu yinga, kwiyumvira iby'iterambere, ibyo ugomba ukore, imigambi yawe, ibyo uzubaka, ibyo uzobomora, ibyo uzosenya, ibyo ukabyumvira ku isabato. Imana igufata nk'aho uriko urakora kuri uwo munsi. Hiyaramutse ngo kugira ngo twebwe isabato ntidukwiriye kwemera ndetse ngo dutegereze cyangwa se ngo twiyumvire ku bintu bipfuye. Muri rusangi haramutse ngo ntidukwiriye kwemera ndetse ngo twiyumvire ku bintu bipfuye. Iyo tugeze mu isabato ntitwemererwa kwiyumvira ku bintu bipfuye, ibyo wahombye, ibyo wungutse, ibyo wakoze mu ndwi, ibyo washoboye n'ibyo utashoboye.
iyo hageze mu masaha yera ibikorwa bikorwa mu ndwi hagati byose birahagarikwa, ku wa nyuma abantu bagasabana imbabazi bakinjira mu isabato bose bahuza umutima n'inama, hama isabato yinjiramo bakirinda ibyiyumviro bibi bishobora kubonona. Iyi tegeko rya gatatu riri mu yo kubahiriza isabato no kumenya ko isabato yo mu mategeko y'Imana nk'uko iri isabwa kubahirizwa. Icya mbere, icya gatatu ni kwirinda imigenzo. Ni utuntu tune twerekana amategeko. Iri tegeko rya kane ko abantu bakwiye kwirinda kuyonona kugira ngo umuntu wese abyumve. Kwirinda imigenzo ni igihe abantu usanga ku isabato bagize ibyajiya, umwe akava inyuma y'urusengero ngo avuye muri Amerika, ibyo bijyandi bitanditse uko no gutitura isabato. Aka kabiri ni kwirinda cyangwa se umuntu akirinda kwiyumvira igenamigambi ku isabato. Aka gatatu ni kwirinda cyangwa kudakora cyangwa kwishura ideni mu masaha yera cyangwa kwishyuza. Umuntu wese asabwa kwirinda ibi bikurikira bitewe n'uko iyi sabato iri mu masabato abantu bagiye kuzira. Abantu bakwiye kwirinda kuvuga amadeni ku isabato, kwirinda kwishyura ideni ku isabato, kwirinda imigenzo ku isabato. Hari ababikora abajiya ugasanga bari mu madefire. Muri Yesaya 55:12 hatubuza ibijandijando ku munsi wera, byanditse muri Yesaya 52, Yesaya 58 umurongo wa 13 haranditse ngo, Yesaya 58:13 niwakura ikirenge cyawe ngo ntukandagire isabato. Niwakura ikirenge cyawe ngo ntukandagire isabato, ukareka gukora ibyo wigombeye ku munsi wanje wera, ariko ukita isabato umunsi w'umunezero, mbere umunsi wanje wera ukawita uw'icubahiro, ukawubaha, nukora ibyo ugomba ubwawe, ntiwironderere gukora ibyawe, ntiwirirwe mu bijandijandi by'ubusa, nukuzonezerwa je uhoraho, nanjye nzoguha kugenda ujandagira ku mpinga z'imisozi yo mu gihugu, kandi nzogutungisha icambu ya sogokuruza Yakobo, kuko akanwa kanje je uhoraho ariko kabivuze izina ry'Imana y'icubahiro. Ugomba kurinda ikirenge, si iki kirenge cyo mu mubiri, ugomba kurinda ibyumviro byawe, kwirinda ibijandijandi ku isabato, gukina iyi mikino itandukanye ku isabato, ngo kwemerera ngo n'abana bagafata isabato minenegwe, nabyo biri mu bintu Imana izohana. Byanditse mu Yohana umuzingo wa 2:218, niba ababyeyi bahaye abana babo uburezi bw'isi kandi bakabemerera ko bafata isabato n'umunsi usanzwe, ikimenyetso cy'Imana ntigishobora gushirwa kuri bo. Ababyeyi bemerera abana babo bakagira ibijandijandi ku isabato, bagakina ku isabato. Hano hatubwiye ngo ntabwo Imana izoshira abo babyeyi ikidomesho. Mu gitabo cyitwa Inyandiko za Mbere ni naho tugiye kurangiriza, ni paje 37, hatubwira ngo icyo abantu bagiye kuzira nta kindi uretse isabato. Ni paje 37 haranditse ngo twaranditse ngo wapimbe ku gipimo ugaragara ko udashitse, mbaza mareka ko gatsika kariko. Mareka arasubiza ati, abo ni abakomeje isabato mu gihe runaka hanyuma barayireka. Numvise barira bavuga bati, twizeye kugaruka kwawe kandi twabyigisha umwete. Ubwo barira bareba ku myambaro yabo bagasoma amajambo yanditswe ko, maze bakarushaho kuboroga. Nabonye ko bari baranyoye ku isoko y'amazi afutse, ayasigaye bayatobekesha ibirenge byabo. Basiribanza isabato, niyo mpamvu bapime ku gipimo bagaragara ko badashitse. Imana tugwanire cyane.
iyi sabato abantu bagiye kuyizira. N'ampamvu hano havuze ngo abantu bazopima ku bipimo basange badashitse, ngo bitewe n'uko ngo barigeze kubahiriza isabato ngo mu nyuma barayireka basubira mu byo kwica isabato. Imana iduhe kugira ngo twese dufashe, iduhe ikimenyetso cyayo kitujeko, aho marayika murimbuzi agiye guca mu gisagara maze dusange twubahiriza isabato. Imana ibitwumvishe mu izina rya Yesu.